كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونيات به أشتفي من كل lidai wa nuruhu dalilul li qalbi inda jahli wa hayrati faya rabbi matti'ni bisirri حروفه ونوّر به قلبي وسمعي ومقلتي وسهل علي حفظه ثم درسه بجاه النبي والآل ثم الصحابة قرآننا من معجزات المصطفى محمدا أجلها نفعا على أمته مسرمدا أجلها نفعا على أمته مسرمدا طوبى لمن يحفظه دنيا وأخرى أبدا وكيف لا إذا يموت جسمه لا يفسدا وكيف لا إذا يموت جسمه لا يفسدا يا رب نور قلبنا بنور القرآن جلا وافتح لنا بدرس أو قراءة ترتلا وافتح لنا أو قراءة ترتلا بسم الله الرحمن الرحيم على هذه النية وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه الكرام ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات شول الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وارزقني فهما آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah kita semua mudah-mudahan dalam keadaan sehat, baik, dan kita senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bermujalasah di Masjid Al-Munawwarah ini setiap hari Rabu jam 13.30 dalam rangka pengajian Al-Qur'an, tahsin Al-Qur'an. Kemudian juga kita nanti bahas tentang tajwid dan juga arti ataupun tadabbur Al-Qur'annya. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali, kita buka lagi Al-Qur'an kita sampai di surah Ghafir ya. Surah keberapa Ghafir? Nomor surat 40. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم
وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم. Silakan. Silakan, Bu. Kazzabat qablahum qaumun Nuhin wal ahzabu min ba'dihim wa hammat kullu ummatin bi rasulihim liya'khudhuhu wa jadalu bil badili liyudhitu bihil haqqa fa akhadhtuhum fa kaifa kana iqab wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru annahum ashabun nar alladzina yahmilunal arsha wa man haulahu yusabbihuna bihamdihi rabbihim wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilman faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka waqihim azabal jahim Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim waqihimus sayyi'at wa man taqis sayyi'ati yauma idzin faqad rahimtah wa zalika huwal fawzul azim. Sadaqallahul azim. Ya, thayyib. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kazzabat qablahum qaumun Nuhin wal ahzabu min ba'dihim wa hammat kullu ummatin bi rasulihim liyakhuzuhu wa jadalu bil batili liyudhidu bihil haqqa wa ahadtuhum fakaifa Ya. fakaifa kana iqab wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru annahum ashabun nar alladzina yahmiluna al-arsha wa man haulahu yusabbihuna
ومن حوله يسبحون بحمده ربهم ويؤمنون به panjang. ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخل ربنا وأدخلهم جنات عدن ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم Sadaqallahul azim. Tayyib. وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ulang dari Yusuf dan Bapak kan? Iya, yusabbihu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu
وعلما فاغفر للذين تابوا وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلى من ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تك السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم. طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قبلهم قوم نوح وأحزاب من بعدهم والأحزاب. كذبت قبلهم قوم نوح ada L-nya. والأحزاب من بعدهم. Ulang lagi. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وحمت كل أمة برسول وحمت كل أمة برسولهم ليأخذوا وجادلوا بالباطل ليدهدوا بالحق فأخذتهم. Ulangi. Wajadalu بالباطل يدهدوا وجادلوا بالباطل ليدهدوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به Ulangi. يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة ربنا وسعت كل شيء ربنا وسعت كل شيء ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب
واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخل وأدخلهم جنات عدن ربنا وأدخلهم جنات الذي عدن ربنا وأدخلهم جنات التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته ومن تق السيئات سيئة ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته يا فقد رحمته وذلك هو فوز العظيم صدق الله العظيم طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحدوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون الأرض ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن الذي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ
Faqad rahim Faqad Faqad rahimtah waz wa waza wazalika wal fawzul azim. Sadaqallahul azim. Tayyib. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kazzabat qablahum qaumun nuhin wal ahzab. Qaumunu. Kazzabat qablahum qaumun nuhin wal ahzabu min ba'dihim wa hammat kullu ummatin birasulihim liyakhudhu wa jadalu bil batili liyudhidu bihil haqqa fa'ahozatuhum pakai pakana iqab wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika alal ladzina kafaru annahum ashabun nar alladzina yahmiluna al-arsa wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla say'ir rahmatan wa ilman faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qim azabal jahim rabbana wa adkhilhum jannati adnil lati wa attahum wa man salaha min abaihim wa aswajihim wa zuriyatihim innaka antal azizul hakim wa qihimus sayyi'at wa man takis sayyi'ati yawma izin faqad rahimtah wa zalika huwal fawzul azim. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kazzabat qablahum qaumun nuhin wal ahzabu min ba'dihim wa hammat kullu ummatin bi rasulihim liya'khudhu wa jadalu bil batil liyudhidu bihil haqqa fahajatuhum kaifa kana iqab wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika alal ladzina kafaru annahum ashabun nar alladzina yahmiluna al-arsa wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu Rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilman
faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim azabal jahim. Rabbana wa adkhilhum jannati adninil lati wa'adtahum wa man salaha min wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. waqihimus sayyi'at wa aqihim tidak ada A-nya. wa aqihim A-nya dibuang saja. Waqi. waqihimus sayyi'at wa man taqis sayyi'at yauma idzin faqad rahimtah wadzalika huwal fawzul azim. Shadaqallahul thayyib. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kazzabat qablahum qaumun Nuhin wal ahzabu min ba'dihim wa hammat kullu ummatin bi rasulihim liya'khuzuhu wajadalu bil batil liyudhidu bihil haqqa fa akhastuhum fa kaifa kana iqab wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru annahum ashabun nar. Alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim azabal jahim. Rabbana wa adkhilhum jannati adninil lati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Waqihimus sayyi'at wa man taqis sayyi'ati yauma idzin faqad rahimtah wa dzalika huwal fawzul azim. Shadaqallahul azim. Thayyib. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kazzabat qablahum qaumun Nuhin
ahzabu min ba'dihim wa hammat kullu ummatin bi rasulihim liya'khuzu wajadalu bil batil liyudkhidu bihil haqqa fa akhaztuhum fa kaifa kana iqab wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina min alallazina kafaru annahum ashabun nar allazina yahmiluna al-arsa wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lillazina amanu Rabbana wa yasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman faghfir lillazina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim azabal jahim Rabbana wa adkhilhum jannati adninil lati wa attahum wa man sholah min abaihim wa azwajihim wa man sholah min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim innaka antal azizul hakim wa qihimus sayyi'at wa man takis sayyi'ati yawma idzin faqad rahimtah wa zalika huwal fawzul azim. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kazzabat qablahum qaumun nuhin wal ahzabu min ba'dihim wa hammat kullu ummatin bi rasulihim liya'khuzuhu wa jadalu bil batil liyudhidu bihil haqqa fa ahaztuhum fa kaifa kana iqab wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru annahum ashabun nar allazina yahmiluna al-arsa wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lillazina amanu Rabbana wasi'ta kullu shay'in Rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilman faghfir lillazina tabu wattaba'u
sabilaka sabilaka wakihim azabal jahim. Rabbana wa adhilhum jannati adninil lati atta diidghamkan. Rabbana wa adhilhum jannati adninil lati wa'adtahum wa man salaha min abaihim Faman salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim innaka antal azizul hakim. Waqihimus sayyi'at wa man takis sayyi'ati yawma izin faqad rahimtah wa zalika huwal fawzul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kazzabat qablahum qaumun Nuhin wa azzabu min ba'dihim wa hammat kullu ummatin rasulihim Wahammat kullu ummatin Wahammat kullu ummatin birasulihim wa ya'khuz Astaghfirullahaladzim. Wahammat kullu ummatin birasulihim liya'khuzu wajadalu bil batil wa yudhidu bihil haqq wa ahazat utuhum wa kaifa kana iqab. Wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru annahum ashabun nar alladzina yahmilunal arsa wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lillazina amanu Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilman faghfiril ladzina tabu wattaba'u sabilaka wakihim azabul jahim. Wakihim azabul jahim. Rabbana wadkhilhum jannati adninil lati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim innaka antal azizul hakim.
waqihimus sayyi'at faman taqqis sayyi'ati yawma idzin faqad rahimta wa kadzalika Wazalika. huwal fawzul azim. Sadaqallah. Allahul azim. Tayyib. Ya, silakan. Ya, ada apa-apa. Monggo, Bu. Ya. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق وأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين آمنوا Lilladzi. Ulangi. ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم ربنا وأدخلهم جنة عدن جنة ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم ومن صلح من إخفاء يا ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته رحمته
Sadaqallahul azim. Ya, alhamdulillah. Baiklah. Ibu-ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat di ayat yang kita baca tadi, di ayat 7 ya, ayat 7. Ayat 7 di bawah ada Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilman faghfir. Jadi setelah saya perhatikan dari sekian ibu-ibu semuanya, ada bacaan ikhfa yang terkadang kita lupa atau bahkan lewat ya. Sebenarnya dengung, tapi dibacanya jelas. Misalnya tadi wa ilman fagh. Ini ikhfa wa ilman faghfir. Mang dengung ya. Sama tadi di satu lagi di waman solaha ayat 8 Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa mang solaha min abaihim. Nah itu. Kemudian berikutnya di ayat 9 juga waqihimus sayyi'at wa man, itu kan ikhfa semua. Waman terkait kemudian ada ikhfa aqrab, ausat atau ab'ad, maka kita ambil semuanya dijadikan sebagai ikhfa ausat atau ab'ad dulu ya. Yang di situ memang dengung. Sebab nanti kita membedakannya antara ikhfa ab'ad ataupun akrob ya, akrob, ikhfa akrob itu nanti mirip-mirip dengan izhar. Ketika misalnya nun mati atau tanwin bertemu dengan tak misalnya di ayat 9. Waman takis, nah itu ikhfa akrob. Waman takis, man dia masih nempel ketika mengucapkan nun mati, masih nempel ke ta. Wamanta, manta. Beda dengan yang ausat atau bahkan yang ab'ad. Contoh tadi wamangso, mangso. Tidak ada nempel nun mati ketika kita baca, tidak nempel ke sod. Tapi memang benar-benar di sana ada dengung. Wa mang solaha wa ilman faghfir. Jadi dari dulu hingga sekarang, baik di ibu-ibu maupun di bapak-bapak, di ikhfa ini yang masih belum begitu diperhatikan. Seakan-akan ketika baca ikhfa ya seperti bacaan izhar. Makanya harus diperhatikan. Terutama kita harus kenal dulu huruf-hurufnya. Yang ada 15 tadi, yaitu ta, sa, ja, kho tidak masuk, da, za, ro tidak masuk, za, sa, sha, so, do, to, zo, a tidak masuk, gho tidak masuk, fa, ko, ka. 15. Diurutkan aja dari abatasa. Nanti kita keluarkan huruf izhar, dikeluarkan huruf iklab, dikeluarkan huruf idgham. Ta, sa, ja, da, za, za, sa, sha, so, do, to, zo, fa, ko, ka.
ko dan kah. Iya, tidak usah, tapi masuk huruf ikhfa. Ya, makanya saya di sini sedang menyebutkan semua huruf ikhfa. Nanti ada pun terkait dibagi ada ausat, ada ab'ad, ada akrob, maka itu nanti. Karena terkadang ketika kita paham itu ausat, itu akrob, itu ab'ad, pada prakteknya izhar semua nantinya. Yang dimaksud oleh saya adalah biarkan kita gunakan ab'ad dulu atau ausat dulu. Ya. Semuanya kita bikin ab'ad atau ausat, memang dengung nian. Nah itu. Ketika kita membaca ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf ikhfa yang ada 15. Kemudian sering juga ini ada Rabbana wa